Serikali ya kaunti ya MASAKU NIYALASIMIKA kuomboa ITUI ila INEEKITWE KIAAONI KININI cha usi wa KAVEVA KUYA MALAA MATUNGULU na ila INEEKITWE ni MCA wa TENE wa MATUNGULU ya UTHUILONI wa SUA MAGDALENE NDAWA ula UNALEETE NGALI NENE IKILILA KIAAONI KITHITO chake cha KUTETHYA ENENTHI. Matongwiwe ni ula uungamite ward sionde sia Matungulu Cosmas Masesi na MCA Rafael Nzau ni maumia ukanyo kwe ENENTHI alamena wendi wa KUTETHYA mwenenthi mevathane na mivango yonde ila itonya umesia kana kuvathula ENENTHI maunduni mavatata mitambukile kusia ngali nene kuivitela KIAAONI kwiwetwa ta ukuno munene kwi mateleva maloli alameola simika kuthi miando miasa kuinganisia mwandikitwa mauvo bodi motesya nokutwala shamba yake Amainena kavindani kalame tambukite kisioni kima watatiuse malelo makavingwa kana Uthukumi ukaendea na utamba ikwa thiwa ENENTHI mena wendiwa kwikanesa nongemetho meatia miao yonthe ila yala nitu KUTETHYA ENENTHI alangi wena unenga naonyo kwa mwenenthi ni kana ila weji umia KUTETHYA community na kundu kamatethesia na masharti mako mundu unule luikalitwa wa miaka 50 na ndumethiitwo maitumia yes KUOMBOA ona account bainzi ona mwito no so obviously nundu tuonete kundu kwingi mbuga yetete mathina na ino waitandu kwa andu mababa ala manekie bijina masa obya lelo ni kwa ni mutungi amobya munene pyo ni munekie kindu kisio lakini kumi ne kutunaminie nai anondo akundira andu makita akuma niyo maimani nena mumye imani yakana twito no bingia mundu kutumia lelo wa public nende na kwatania na public kunukula kungi na kindu kitu kasi yetweke kili unu mwake upeleka na kiekwe twitha twakita kuosia Uthukumi wano nundu kila lelo sio ndeke obingu na twitwa na kwetekela lelo ipingangwe ni lelo wa public na nengi nitwasia tenda wema nenda zako yathano na saubishe lelo ekakwekia masharti mundu umisie serikali koti ndati yake serikali tumia koti usiwa kuona waitomeka kindu cha public kirimene cha public kisi kila kikitwa yulwa kiao kitonya kwitikilia ngali nene tamaloli kuvitila vo ngali nini isia ila sina mwanya wa kuvituka mawita kana maundu mavatame masiye na ila kwa kitika nambanga eva tonya ulikika mituki na maino ndungi matonya kwikatio kuvetanga kisi yei tumere lelo bandu ba miaka karibu 40 na Uthukuma na loli nizita miaka 20 na njengete muno ndo akwetha ibingwa no gwe meini lako wenda te umela skulu mutalia so inatana muno nundu akaunde kwigwa kiyo kitu na ni moka babe na thina munene ndo akwitha ona le ngali ya mwaki ya masima moto ni irona kwisila ba in case of any fire kila to no control peke da ben outbreak ya mwaki yoyote bandini ambulance ito no bitila bandu ni ndolu ngali sio ndo na ile ikwite ona sia skulu ni kwatia ngali ndolu ta basi ya skulu haiwezi pita sia lelo ukubunga lelo kwina effect mbingi pyo twina ambulance situ sia ukuawo na ambulance situ pala mwikite bari ya ambulance zinde beta ambulance ziko itaketha ni yoke kasiwa baba na mundu ajitwa tusioka kwa ngava na wabina tukambio mwa ndo Uthukuma ko utwe makuthesia bari Yesu mundu kwati waimwaki ba next izima moto je beta mundu ye become expensive kwa ndo kwete material baba na maloli yemeibwa sesi mongelelo sesi ingia uzi kuongela mauta mongelele ngalama ya mwako twitikila kindu cha muthemboso kwiki habari ya lelo ni wasu ya public we indete ngalama mbingi kwa tuyo ndungi twitwika MCA Rafael Nzau weta kana vina vata wangusa nisio ila mwenende wende na Uthukuma chafata kinene kukwatiania na kuikiria kana mwenende kula kwina thina ni kwa kwatuonesa lelo wala ni tinga ya county ninyi natumanie tinga ya umamatu na yoka baba yoko kwa lala lelo yo etha wa Uthukumi weni sindu sia county Uthukumi mwene wa nthi wa county wonde na ndiasia ndina kauna mundu na nenge kibila etha no mundu kuwa enda kibila etha madam NDAWA no ugo yendo kibila paina thina 2022 ni kuka 27 no ikuka na ndio nondu uko rutabia waibaba miaka 5 ekanye ni mwaka ni umwe we kaliba miaka 5 na lelo wayobo lakini ndino ndo naku
kwitia kibila no ni right yaku na witia kibila ene maunanga ni sawa, lakini unutwa unengie mwana wa thukuma evindani yu miaka 5 vindani kauma ikia muvango wa kuendeana kwa miaka na kuthanthasya kiao cha ukilanile va kuma muthenyani wauni na kila tuwekia ba na twa insist nitwambia kwacha nitukuongela lelu tuongela another 6 culverts na within a course of a week we dry up na tuongela mabia tuweka backfilling with the ba na ngali sunene no sisi le ba ute na nundu kila kina singa kizinga ni mkuti kinene no utheke wa lelo nitunena na serikali wa gavana wa Vinya kula nitwisi no kututhukuma twiki extension ya culvert lasi ikiitwe gwise kwithia andu onthe ni accommodated na lelo onthe wathukuma andu onthe kaunti ya MASAKU nyene toboni mutesya